Hello youtuberi, sa vama je ponovo Edo Keti i danas nastavljamo sa gradnjom u Minecraftu. Danas je na repertoaru ili na redu kako hoćete park. Ja sam već tu pripremio zemljište tako da to se ne moramo mučiti u epizodi jer bi to trajalo vrlo dugo. A i to je dosadno, tako da sam ja ovdje već pripremio, vidite. Vuk, šta si ti ovdje? Halo? Ja sam malo tamo redio selo tako, ali ne znam otkud se ono ovdje pojavi. Sad gotovo, moraš ti nastradat, jarane. Šta ćemo, jarane, šta ćemo? Da vidimo, da stavimo na ovog ako je to, ako je to on. Ali jes, to je on, vidite kak sam ovdje sad uredio, znači stavio sam puteve, seljake neke, stavio sam još to, narme ovdje, krava i to, seljake, eto vidite. Moramo još ovog vuka staviti. Jer ne znam odakle on tam šta je, nemam pojma. I treba mi kost. Sam da ga pripitam. Evo ga, dobro, odlično. A mi idemo, evo vidite, stavio sam ovdje vrat. Tako da sad niko ne može izaći ni od seljaka, ne mogu ni preskakati. I tako da će mi to odlično biti, svi su unutra, tako da mi je sada vrlo lijepo ispalo, no zadovoljan sam puno. Ne samo da dođe dan, da mi prespavamo. Uveli sada u gradnju ovdje u Creative Mode da dođe noć, što prije nije bilo, ali dobro, zanimljivije je, ali ne vidimo ovako preko noći graditi, pa idemo da prespavamo ovako pa ćemo da gradimo. Evo ga dana. Krećemo, znači ulaz će biti ovdje, znači gdje je selo, znači lijevo selo. Raspored mi nije nešto preko puta, ali eto, ne gledam šta je, gdje je šta, naspram čega. Ovako. Znači, bit će neki drvored i između toga klupe. A to ćemo samo malo, znači, pravimo stepenice. Da vidimo. Ovdje ćemo stepence ugraditi, u stvar, kako bi mogli reći. Izbacit ćemo 2 bloka ovdje, 3 bloka, stavit ćemo tu, 3 bloka ćemo tu i idemo tu stepenice. Evo, mislio sam da nisu to dobro. Stepenice ćemo praviti znači kamene stepenice, lijepe su, odlično. I kao neke stubove tu, znači u stvari to je od ograde, ali neke, eto to da sam evo stavit ćemo ovi bijeli. Znači da je nekako uljepšano nešto, vidite. I ovdje. Nije sad već lijepo. Znači ispadne ograd, važno da bude, joj što. Ja. To je to. Sada kad su tu stepenice, znači već se spuštamo dole. Sada ovdje ćemo prvo napraviti odbet što okolo, da nam to bude ljepše, odmah ljepota da se ulazi, u ljepotu neku, jer će taj park biti ma ekstra. Samo da ja to ako krenem ovdje, znači već krećemo ovo da izbacimo ovdje. Morat ćemo uzeti zemlji jer ćemo ovako ugriješiti negdje, inače ja znam griješiti, to nije normalno koliko znam negdje ugriješiti, ali dobro. Evo ga. Tako. I sada znači krenemo, u stvari letit ćemo bolje, lakše i brže i da ne padamo. I stavljamo ovako kamenje. I tako, znači okolo kamenje da bude kao neka dekoracija, hajmo reći, vidite tu. Znači sam okolo ćemo to staviti u ćoškove. I neke ćoškove da stavimo. A u sredini, znači pored ovog betona ćemo staviti drvored. Pa opet beton. Gdje ćemo staviti klupe. Znači ispred drveća će biti klupe neki. A napravit ćemo možda neku fontanu, mada imamo fontana i previše. Pored avaza i u selu nije nešto za fontani, ali lijepo je stvarno, ispala je prelijepo u selu fontana, tako da će nadam se biti
U parku i treba da bude fontana, a ne u selu, ali nema veze. Od viška glava ne boli. Ovako, dugo je malo ovo i podosadno ovdje, ali nema veze. Ovako. Ima malo problema kada ovako snimam ekran, tada štopa igrice, jer mislim tako inače na uređajima kao tablet, mobitel, tako, ali srećom Minecraft nije nešto, nije od štopanja. Od nekog štopanja, tako da ima malo tu sreće, jer, samo rupe, dobro, tam ćemo onu rupu, da ovdje, da sad ovo je najduža, to gdje trebamo to postaviti. Ali dobro ide, ovako brzo, ovdje, evo te rupe. Kako ovako zezim. Ali bit će ovo prelijep park. I stavit ćemo, znači drveća, stavit ćemo. Imamo sreće, ovdje bum mila koliko hoćemo, tako da će odmah drveće izrasti. Opet sad će noć uskoro doći. Ali mi idemo spavat, sreće imamo kreveta, imamo i more. Dobro. Vidite odmah kako je to dalo neku dekoraciju prelijepu. Još ovaj vam dio. Znači da se, pogotovo ovdje treba to staviti, da se odvoji ovaj školski teren od parka. Baš sam tu, negdje da je preko puta tu, ali, jer park, škola, slaži se, hajme reći se slaži. Znači, djeca na odmorima mogu doći, poigrat se malo, samo ne smiju rušiti. Ali eto, šalim se malo. Ide, znači još to, pa onda da sadimo drveće. Znači, ne znam koliko bi razmaka između drveća postavio, ali hajde vidit ćemo sve kako kad počnemo, da li 4, da li 5, da ima fin razmaka između krošnje, svega, da bude lijepo, da ima nešto, da ima nalik na nešto. Vidite, taman sam ogradom odvojio vamo fino školski teren, školsko dvorište. Stavit ćemo i ovdje. Ovo su rupe dok kako ja to gradim, jer nema šansi da popunjavam sve. Znači ja to stavim sam površine, jer tu, da nije sam gdje, nema rupe. Ima sad. Jedna, ja 5. Šta sam ja, ima tugo jarko, šta je ovo? Ja sad sam zaboravim što sam rekao prije minutu. A šta ćete? Moram. Vidite, to. Morat će mi s one strane tamo, znači, ova ovdje, vidite, preko ovo ovdje strana, ova ivica, to će posebno, znači, samo ćemo jednu stranu sad raditi da vidite čisto kako će to izgledati. A u sljedećoj epizodi ćete vidjeti kako sam ja to sve završio, znači, obje strane, bit će s druge strane drveća kupiti to, da vidimo sad kako je ovo drvo. Ajme sve isprobati, ja ovo pola nisam ništa isprobavao, tako da ćemo sad. Da vidimo, lagano je otići. Drvo, to je ono savansko drvo, nema šansi da ovo bude ovdje. U parku ne ide, što ne ide. Joj, neko goriva, dok se mi vratimo, neće izgoriti. Ide malo brže, daj potpali, daj kakve novine, daj da što brže ide. Dobro, živim više upaljač. Moram pasti ovo vam drvo. Ajmo spavat. Vidite, ovdje sam ja to napravio otvoren neka terasa, ali mi je odlično došla za ovo. Odlično. Joj, danas sve nisam pripalio na kući. Joj, ode krevet. Nisam. Nisam, dobro. Jer kada ne ode krevet, bi nosio upaljač. Drva, glaje vatre.
Morat ćemo malo ovo drvo skresat. Morat ćemo, jer ne može onda ovo rast ovdje, ali dobro, samo jedan dio krošnji ćemo odavde odrezat. Što je malo i ružno, ma nima kakvi. Kada ono izraste bit će to odlično. Znači moram malo od puta odvojiti, evo odavde drugog bloka ćemo krenuti drvo. Da vidimo koje ćemo drvo, da vidimo, nemam pojma vala. Obično... ovo ne bi bur. Onda vidim ovo je ono... Aha... Hajde da vidimo i ovo vam. Neću ga ovdje testirat, nema šansi. Idemo vam gdje neće ništa biti. Da vidimo koliko je ovo. Drvo džungle. Ne valja. Am dalje. Dalje ćemo uzeti ovo je tamno ono drvo. Ovo. Znači onaj veliki, široki hrast. To bi ono u parku bio mrak. Hajde. Vidi ovo, neće na drvo. Neće ovo boga. Gledaj travište izrast. Neće ovo, znači ovo neće. Dobro. Čekaj ba, da to nije šta. Ma nemam ja pojma, nisam isprobavao. Pa i nemam pojma šta je. Hajmo, da vidimo jel ovo. Neće. Možda i hoće, nemam pojma. Odaj mi bom miju. Evo ga. Aha, ovo je grm. Mislim, ovo šta je već. Dobro. Najbolje je da mi uzmemo... ovo. Ovo je obično drvo. Tamno mi nešto... Ajde da vidimo. Tamno. Ali tamno mi nešto nije ovako za... A ne! Oj! Vidi krmka. Vidi. Moglo bi ovo vidjeti, ako ide nešto znakovno, zanimljivo, ovo ćemo. I to nenadanog ja nešto dobijem. Tako da je to odlično. Znači pored ovoga idemo. Znači sve će biti isto. Jedno. Neće. Znači morat ćemo negdje. Morat ćemo odmaknuti jedan red. Da vidimo hoće li ovdje. Vidite, sad neće. Vidite, moram zato tu i neće nekada zbog... A neka bi drveća, možda tamo ono što smo probali i tijelo, ali... Hajmo krenuti od... Malo me prostor zeza. Dobro. Hajmo mi staviti obično drvo. Obično drvo ima da raste, znači sigurno. Eto, ja kažem da će rast. Koliko je niže od... Ali dobro, ovo je za parka nakon zanimljivo. Vidite kako je došlo do ovog stuba, malo prelazi. Odlično, ovo mi se drvo sviđa. Jer ovo inače za parka dobro. Da vidimo. Odvajamo po 1, 2, 3, 4, 5. Idemo znači po 5. 5 ovih. Nisko jarane, nisko. Nije vezi, svakako tu neće. Da vidimo kako se slažu. Dobro. Nisko, ali nema veze. Htio lijana se ufati. Zanimljivo. Dobro, ja ću tu malo do sljedeće malo skratiti ove grane. Tako da tu ide 4, 5, evo ga. Valjda dobro je. Nema pojma, uglavnom. Ovo izraste, bože. Drveta. Hiljere. Tu vidite ovo na... Aha, znam, to je tako bude, znači nekad, sam nemam pojma. Vidite koliko je sad granje, znači ovo izraslo bože, a ovo je malena, šta je, pojma nema, sačekat ću, pa ću vi šta je. Ovo mi se sviđa. 1, 2, 3, 4, 5. Evo ga. Evo, lijana ima, dobro, može. Probaj to opet. 1, 2, 3, 4, 5, evo ga.
nešto mi... Znači 2 klikne malo veći budi. Dobro. I da li je tu do toga? A dobro su Elijane zanimljive. 3, 4, 5. Evo ga. Idemo. Dobro. Onda opet. 3, 4, 5, evo ga. Sada vidimo to. Znači, ekstra je, za sada je ekstra. Ovo drvo je ekstra, što ovdje ima broje. Ode mi pruga. Kako? Evo je. Dobro. Odlično. I tu ćemo staviti. Samo možda staviti nešto između drveća. Znači nešto. Ono da bude zanimljivo. A možda podignem jedan zid. Ali neću. Ovo je odlično. 1, 2, 3, 4, 5. Evo ga. Ovo je opet malo više. Znači sviđa mi se. Nićemo... Evo ovako. Tu ćemo staviti ovo drvo. Okej. Joj, ovo sako šuma, ali dobro. To će se sve novo, ono neće da bude u širini. Pa da sad neću braditi onaj 5, sad idem ovako. Ono, kako mi gdje prahnije. O, jes, nisko. Sad ovdje. Evo ga, malo više kliknem je, evo ga. To mi se više sviđa. Pa onda ovdje. Ne, znači ovo i kako ispadne. Čekaj ba, možda je ovo... Ništa. A kako je ovo dobro visoko? Jel, nije. Dobro, i ovo epizod ćemo staviti. Evo, tu jedno. Do može. Tu, evo noć, ali nema veze. Moramo negdje rasvjetu postaviti. Tu ćemo od onog sijajućeg kamena. Znači, napravit ćemo neke lampe, samo... Srbine. Samo da, znači to ću ja sljedeći put ovu drugu stranu, vidite kako je to lijepo. Evo da vidimo, naprijed, evo mi ulazimo u park. Ulazimo. Vidite, ljepota. Završit ćemo još i ovu ovdje stranu. Znači, još i ovu ovdje stranu. Tako da... Dobro. I ovo. Ide. Neće ku drvo. Taman. Sada moramo rasvjetu. Rasvjetu pravimo od ovih stubova. Hoće li to moći? Hajde da vidimo. Možda to ne bude tijelo, ali hajde vidit ćemo da vidimo kako izgleda ovam. Odlično, ono visoko drvo je ekstra dobro. Kad neće, više neće. Evo bakli ovdje već. Pa neće, pa ja. To je, znači, moram čitav blok uzeti. Dobro, pravit ćemo od ovog. Neće pravimo od običnog kamena, evo ga. Kako jest, tako jest. A to ćemo staviti među drveće. Znači, među svaki ovdje ćemo staviti. Završavati sad ću čisto da vidimo ono kako će ispasti. Evo ga. Znači, krećemo ovdje. Mora biti ovako poviše. Ili da stavim, ali ne, mora između, ovako bit će ono ekstra. Tako. Jedan ovdje, gdje je najsijajući? Evo ga, aha, to. Vidite kako je to bolje. Znači, pravimo... ovo mi nešto ispade široko. Oko reflektori, bože. Ne može ovdje, ne može. Moram ovo nekako lijepo urediti. Vidite, ovako bi moglo. Može ovo, može. Stvari. Čekajte. Tako. Može ovo.
Uglavnom tako će biti rasvjeta i to ću postaviti i još klupe da krenemo. Znači da vam pokažem i to kako će to biti. Tu će biti ovako, uzmemo stepenice. Gdje sad ovdje 6 stepenice? Njih ćemo napraviti od ovih tamnijih, od ovih. Krećemo tamo od početka. U stvari odavde. Gdje sam drvo krenuo, tu. Vidite, znači morat ćemo otprilike u ovom redu gdje je krošnja. Znači to će biti ovdje. Ali, znači od ovaj. Znači tako malo zahvaćite. Dobro. Podvije idemo. Podvije. It's signed. Sam da ga nađem. Što kada sam ga profiluo negdje. Evo ga, aha, nisam. Znači, ovdje jedan bacamo. Vidite, naslonjači. I ovdje jedan bacamo. I opet koji će biti pored drveća. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se sviđa i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!